Assalamualaikum sobat, kita mancing lagi nih jatiluhur. Untuk saat ini saya mancing di Astap Mangkumis, Astap depan bersama si A. Di mana A? Oke, mantap serangan lagi Pak. Di mana si A? Di mana? Di Nagrak. Nagrak sana tuh. Sugana aya cintanya guys ya. Gaskeun karek 3 biji nih ngalarisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada isan di mana? Oh, isan. Berat gitu apa? Mana lukut apa? Los entin ya. Naon? Teka hitung Rik. Cuman teh. Wih, rada awak ieu mah euy ya. Rada awak euy. Etik. Rada awak guys nih. Cicing saya tadi japrem nges meng. Rik mun aya raweuh kamari Rik bawa Rik. Beunang sia ieu mah. Sadek kumaha ieu. Wah, lumayan euy. Patin guys. Tah luputna guys. Oh, euy. Ieu getihan langsung euy. Patir euy. Oh, iya. Aduh guys. Tuh guys. Cicing, berem. Guys, tuh lumayan gede guys, kameranya parem guys. Jol datang no ageng banyak. Setelah lamanya jeda teh. Iya Rik, nu dagoan Rik, nu kieu Rik. Ulah Dik. Katewak euy, tapi eureun Dik. Nuntot euy. Aya kene gel. Heeh. Anak entin guys, anak entin. Ripuh. Tuh guys, parem kameranya guys, lumayan ya. Nila belum guys, nila belum. Masalah dengan saya nila belum masuk daik kan karena benang siang pohon. Sete. Mung. Tah gini gitu.
di dahar dua nana ya mah siap naga. Oh, cicing meng belum milik kamu ini mah. Masih milik aku. Oh, maksa gitu. Jadi mah bas benar sih. Cuk colek. Cuk colek. Di mana istilahnya atau hah? Awas. Lawas guys. Colek. Yes, ya. Mulai tonton. Wah, yang ada baru nur, cantik. Jadi karya pengen renyem. Yang kudu melit saya, aduh ampun aing. Oh. Lauk lame. Naon meng. Cicing meng seperti ini.
Basag ay magasan. Sini. Apa tetap. Oh. Hasil akhir. Terus lumayan lah. Ada yang gedenya juga tuh. Yang merah. Lumayan ya. Oke, sampai berjumpa lagi ya di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.